Ole tunlai chu actress lar tak mai mani lokathita Kim Seron le Korean actor zinga hlo number Kim Soo Hyun chungchang aron lar thar le hlwai maya request po omle neu to a tin borak po hi aso sang chho piao boka tuna hian online lama mitam takin Kim Soo Hyun le gold medalist agency hi an be mek bakani kan sha chho to angin February ni som paruk khan actress Kim Seron chu a chena ina thia charani a mani in tilum ni in athi ni hi actor Kim Soo Hyun birthday ani nge a atira khachuan Kim Seron chu tun ma lo mal photo na awanga abe dong to lutuk chu a inti hlumta ani kha an ring deuh fura mase mason tuma be chho ve mek a chantinen po ka fe hon tuma phur chho em chin Kim Seron inti hlum thut na phena hianin alang lo ruwa ma changa ama nor chin tu le anun ti topic zwal tuan om nge hi an ring chho ta ni ichuan le tunhaya Kim Seroni nutei le channel lar tak pakhat ex reporter channel pakhat te chuanin Kim Seron inti hlumna mo phurtulian tak te chu Kim Soo Hyun le gold medalist company te hiani anon ti be tatlat mai Marchini som khan YouTube channel lian tak pakhat garo sero channel chuanin video pakhat ron ti chuakin tuta chuanin Kim Seron nutei nge thosoi poi mo tak tak le mi poi chong da thei tu thil te aron soitela He channel nei tu hi MBC reporter lo ni venga to chin Kim Seo yani a mitam jok sha lar sa ani a he news sungchanga poyan mitam tak chuan athu so hi an ring via pani a chan chu amange channel nei tu Kim Seo nge hianin a soidan chuan direct takin Kim Seo ni chung de chu a interview a inti a an thu soi tia chang chuan thil poi mo tak tak te po sha chwa pha a tin fin fiana chatak tak material chatak tak anei thu a soi bokani Kim Seron nutei soidan chuan Kim Seron le Soo Hyun te chu kumruk chung zatan lawin ngai zong ve to thina ti a anin ngai zon chan te lai chuan Kim Seron chu kumtling lo kumsom panga le ka upala ni a middle school zir lai ni a ami pa zo Kim Soo Hyun ero kumsom ni pasaria upa ani to thunga ti Kim Seron ni nutei thu soi hi thu dik takani vai chuan in a poi thui theidon hle a hun kal to thil mani se Kim Soo Hyun hi milar takani a Korea rama phe chuanin soito angin Korea rama actor zinga hlo number kha ani si a chu wangin atan hen apoi thui theidon hle a tin minor lo de charger tin ani don boka chu wangin atan hen apoi thui theidon em ani Kim Seron ni nutei thu soi hi adikani inga chuanin Kim Soo Hyun po a career hianin a chat pui theidona tin tuna hian ben lar tak tak chatak tak ti a tho pui meka hengte po hianin antana chatlo na turani don pho chuanin milar ta Kim Soo Hyun po hi an tho dun na contract hi anti to pui mai hi arin omboka chu wagina career hi angai to ombiawani garo sero channel nei tu page chuanin actor Kim Soo Hyun chu kumtling lau 6 month puangin ron soi hial boka atira kan soyang khan garo sero channel nei tu source lak na hi chu Kim Seron chung te ngei mai kha ani miaw si a chu wangin hetianga ngiangan taka ron soi chwa diak rem si lau mase Kim Soo Hyun le Kim Seron te chungchanga mitam zokina an shat pui ni si lau mi chong dot thei tu thil hi ala shat ruk cheu hi mitam takin an ring ani hetianga Kim Soo Hyun le Kim Seron te chungchang aron lar thar ta khluai nu hianin mitam tak chuan Kim Soo Hyun hi an chui chiang ngala thil te la hi an hai chuak chak to mai bok siamo a chan chu mitam tak chuanin Kim Soo Hyun an han chui chian tak nuwa chuan Kim Seron ni tei thu soi hi thu dik tak anyang a Kim Soo Hyun hi kanrin lo dai ang chi mi pa hi lo ni nyang a ti thei tur chi video hlui tak mai an mu chuaka chu video a chuanin Kim Soo Hyun chuanin kumsom li pakhata upa ani huna meichia kumsom ni pakhat mi nupuya anei du tur thu asoya chu ta chang ringot po chuanin eng angril rupungi ani eng ang mi pa nge ni meichia ta eng chingya zon ti asha the an ti ni chu wangin tlangwal kumsom ni pasari a upa ani laya kumtling lau kumsom pangami meichia ade che lautia an soi hi thudik nge ani an ring ta ni tin Kim Seron nutei chuanin Kim Soo Hyun le Kim Seron te chu anin date ngei ti fiana tur thil thatak tak te po akol thu a soi boka proof na thatak tak an nei thu a soi chu wangin Kim Soo Hyun emo a omna company gold medalist te chu an hlau ei lavani Kim Seron nutei soidan chuan Kim Seron chuanin Kim Soo Hyun wang chapin gold medalist company azom atia anin ngai zon lai thil ani a Soo Hyun chuanin Seron chu an company omve turin atia asoma ama wang chapin Seron chuanin gold medalist agency chu zom athanga
atira chuan athlonin hnate atho sak zeu zeu thina engkim chu khati laya abialpa kimsu hian tan vek ati thin ti na nute chona soisaka mase kumsang ni somni pahnia ruichunga motor khalawanga kimseron amwal phautak shepnu khan kimsu hian chuan a message le a call te a chang chhadu to me ulova ti chuan zoi in an kumruk in lai chin na po chu a top zui ngalani ti in kimseron nute chuan asoi garo sero channel nei tu kimse ui chuan kimseron nun ti shom zwal tu chu gold medalist an ni aron ti ve boka poisa andil na sa chin lu tu ka wangle julawa kimseron nun topic sa chu an bel cha sak chin tinaron soya pressure na tak tak an siam saka wangin maninun na po lak poi ti to lo na anei phani aron ti garo sero channel nei tu ex reporter kimse uin seroni nutei akom chumin kimseron banei chungchang te po azot tel boka kimseron nutei chuanin kimseron ka achang ngeya athushat ang angte asoi chhonga adam laya ahar satna tole athilshat pui ang angte asoi chhongani kumsang ni somni pahnia ruichunga motora khalawanga buaina ato nuwa courtlam chuanin damage fee tan 1 million za sarian choi tir khani a mase actor Kim So Hyun chuanin Kim Seron chu apui tur thu alo shilani ome chu wangin Kim Seron damage fee 1 million za sari te me umai chu alo pek saka Kim Seron bula chuan minru langai lawang ti na lo shil nge Kim Seron chuanin gold medalist agency tan thil chatam tak alo ti ve to thowa a thlonin voitom takte pon na lo thosak ve chin to boka chungzong zong ti awang chuan gold medalist agency founder tia soive the Kim Su Hyun poina chunga chhata chhuwa veni an ringa Kim Seron chungte chuanin thilpa ngai ve takangin an ngai mase Kim Seron chuanin poisa anei huna rullet le tho chu atuma na te athokanga poisa athok chhuakanga zoya la rulle athum thawani mase Kim Su Hyun ero in rulangai lawang ti in chiang takina shil thung mase kumaliam nuwa gold medalist agency hena chang Kim Seron chuan letter dongin Kim Su Hyun hena changa athlona adon 1 million za sari chu rulet le turin anon sha tira bangin an kalpui ta dai mai ni apetu ngein rulet ngai lautia ashil awang khanin Kim Seron po in makati hle a achungte po shil ngal boka Kim Seron in damlaya anu tei bula lo soidan chuan Su Hyun opa hian he thil ti ashat pui karing lo li sarak thil ti ani nge yang hati ni heta Kim Seron in li saranga ti hi chu Kim Su Hyun cousin ani a gold medalist nei tu ani Kim Seron chuanin Su Hyun chu thuzo fia ngala tuma voitam taka call boka a text boka mase chanle na dong ngai lo agency lam la in poisa alo deal ve sek mai si a abate ape vat lawani chuanin khin an tum thu ti an shil hial boka chuta azet chuanin Kim Seron chu atal buai hle a atho pik ta hle kumsang ni somni pali march ni som palia Kim Seron in Su Hyun a text na te po anron chop swak tel nge a chu private message ha chuanin heti hian a inziak opa ke ma Seron voina company in legal action lak antum na letter ka donga khun min pek tur thu isoisia chu wangin thei top chwa chungin na ka thok ve mek sela lom engkim karu le le fek don che lom karu le lawang je poka ti lo kha mase tu na mai chon 1 million za sari pek tur che ka nei lo ka pe du lo che ni lawa kala rem chang lawalom lo su thleng a thilikal pu hi anga yam ni khongai takin min puite ka nge na che hun min la pe sham te ti Seron chuanin Kim Su Hyun athona mase chu po chu chan le na dong chuang lawani engwangin nge Kim Seron hianin Kim Su Hyun ringot hibya ka tum ngati nge gold medalist zok abyak lawa action te po alak ve mai lo kan ti chuanin kan sha tur chu gold medalist agency hi Kim Su Hyun cousin Lee Sarang ta ni a Kim Su Hyun po hi adin tu te zinga idea tho tu te zinga khana telve thawa a cousin nen hian andin do na di ber mai chu wangin agency a po thu nei na sang taka nei phave thawa chu tak mai chu Kim Seron tan chuan Kim Su Hyun chau chu ama pui thei tu om chun ani na chu ani ta ni a chan chu ama hi media lama chon block tlat ani a athu soite reng tu manan chwa du lova a thei angin ama sai lampang chu han al chwa tum ve ma se ama chu atira jang to a mol phau ma sa jok le thiam lo jok anga mi nan ngai thlata wangin athu soite reng chu media laminan ben khon du lova tin na amu theina turani chuanin minglem te po man angai hiala ni kha a chan chu ama ni ti min an sha chuan nang hi kumsang ni somni pania ruichunga motor khal milar tla seta khai ni em ti zong ring ko tin mi nan deu so china atan na pangai tak mu po hara chu wangin cafe a po
cafe lian tak ni lau cafe pangai ve taka athok ve thei chok ani a tin media ram reng reng han am block la china wangin le ama hi athu soi reng reng te po thudik lawanga an ngai sak zela wang khan ti ngai na a shelawa Kim Soo Hyun chau chu a in hna na om chhun angin angai ta ni Mase gold medalist lam chuan Kim Seron nu te thu soile channel nei tu Kim Se ui thu soite chu thudik lawani thubel chan dor lawani anon tia anon pu na te zong zong chu an phato a tin Kim Seron ni nu te in kumruk chu kan ngai zong to ti vela soile 1 million zasari chungchanga soi zong zong te po thubel chan dor law thudik law mai ani anon ti to bokani tin Kim Se ui laka po action lak an tum thu anon tar lang tel boka Mase channel nei tu Kim Se ui chuanin a hlau lo na samai fiana chata ka kol thuaron soya tin thubel chian do lo le thilbel chian do lo mai mai panga a che du big ring lo turin internet user te a cha thar le bokani tin hemi chungchanga hianin Kim Se ui hianin BTS te po aron soitel boka ama point BTS in kalaka legal action la kan tuma ma se enge thleng zui ta khale in la sherengem military anin enlist sup sup zo kani kha aron te dai mai ni chu wangin tuna po hianin Kim Soo Hyun le agency ten changrwalin beidun po ni se engma hlau tur anei lo thu aron soi Kim Soo Hyun ero in mimal teka thu chwa le in soi fiana angchi engmaron nei velem lova agency kaltlang zelin an po na te poron pha a masi a social account zero hate comments lirina khathunga alandan chuan mitam zokin alam hi an chang du lovani Kim Seron nu te thu soi zong zong te chu dot vek ani si chuan agency katlang ringot lovin ama ngei te po in thil serious takani a career ti chethei tu le a mai ti bal thei tu thil ani boxi a chu wangin ama ngei te po in thudik lovani te chuan ronin soifia ve ngam se an ti ni ma se Kim Soo Hyun fans ru tak tak te chuan tun thleng hen athawang an la ove thungani ole thletu te khati zong kha Kim Soo Hyun le Kim Seron chungchang tun lai ron la thar le hlwai chungchang ka soi thei chu ni a soi kim lo le soi mai tam tak te po om mai thei ka sha thei china le kalor khom thei china chuan khati chong khan ni phot mai se ka soi mai le soi kim lo lian tak tak te alo omani chuan comment section lama te mi lo soi fia sak le donia ole thli tu te in ngai dan te lo soi ve ula tu zong nge thudik soi in din tu zok in nge thudik lo soi in din comment section lama te in lo tar lang ve donia ole thli tu te in zawai chunga lom thu ka soya video ka post le tu te mi lo ngai chan sak le cheu donia